Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit Ditya. Halo Adit Aditya. Melok kak request. Request saga. Elong aga. Elong yang penting elong ngogi di. Elong aga latang kalingan aku elok emang kalingan matu elota. Magi na tatu. Oh. Nako lo ke mangkalinga mato elota erota lawe ta pecek ni Korea se agar rekomen pertama keda link streaming iga radio ta pecek ni korodo. Oke Adit Ditya elok ke lo ngagal lo tangkalinga matangga ke boleh. Elok ngogi, elok daerah, nakong kailo nako hede, ano ngamidi, saparam itu. Elok ngaga, iga din na jampang iki. Anak tenri jampang. May apa jampang iki? Loka ni may, Adit Ditya. Tega ki monro Adit Ditya. Tega senakam pota. Jaka masih kampung itu. Anak tenri jampang. Kasih. Masih sedih nyawa aku. Iya. Naku elok sapa Aditya. Itu coba guys. Asata napa tega ki monro. Kedaya naseng Aditya, kuanu monro, puloe, may katubale, pulau putih yangi ga, pulau kubulu yang kagak pulau kubulu Aditya. Kasihnya 10. Oke, Ditya, terima kasih banyak dia anak tenri jampang. Sebelumnya putar ke matu elota, tapada ke kedatega ki monro. Oke. Untuk sadagarin nasi rumah kukuangnya menonton, ya komen toki di subscribe toi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven membantu memelihara daya tahan tubuh. Atana balik parakai adi singen watak kaleta dengan cara mengkonsumsi Bio Seven di Indo. Indo. Baki siagaro? Baki telu Indo. Baki telu? 10-5 teti. Si wai kaca. Si kaca wai. Si kaca wae. Si wae kayak kaca sadagar. Dampeng agar senang. Kalau minta maaf kindo. Mak dampengi. Makan mana kalau ke makan tumpeng-tumpengi. Mak dampengi. Napa kasih mak guru mak pasal uwi. Oh iya. Dek mana mari gagah. Iya, Indo. Iya. Kaki nasa siron to si basa dagare atentun na to asona nasang araba. Iya, tanggal 2 bulan 6 tahun 2020. Iya, kebetulan nasa wani Indo tanggal si Didi. Tanggal si Didi. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Iya, tai samuga ro ya rodo isa namu paga Pancasila Indo. De rawi semai talandran Indo. Menangkah nai di sebagai warga negara Indonesia pastinya harus pare kengiriseng ya rodo. Isina Pancasila kan 5 sila Indo. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua agar kedua
Masa nakala kiwak gola. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Asik. Keempat, kemanusiaan yang diseng Indo tong. Mana kedeta isengi? Masa nakala ki dembaji. Agaro. Indah ceninga senero sadagar. Iya, indah cening kasi. Dia nasangka masih sekolah kasi Dinta sekolah wi kasi Ya kasi nasangka masih sekolah. Oleh ndai. Iya, tapadaan guys sadagar atau sadagar yang kagami sengi korodo maka da aga pe silsila keempat sadagar. Pedaki kasih nah. Iya, ata komen-komen nih ge maka da aga silsila keempat sadagar. Pak Indo ceni mako rapahangi. Waktu ku mi SD Indo dia no ngerangi sekarang. Dia ngerangi. Oh lala. Lain dikasih anu na. Iya, oleh ini aga na lain. Tetep may sila-sila Indo dek mana berubah-berubah. Pemikiran na lain Indo. Oh, iya. Ya tecer ini bawang. Agak sama cewek. Mana sama cewek? Dek nama cewek, Indo dek nama cewek. Dek mah bala bani jolok ya. Jadi sudah mengerti. Iya, jangan kasih. Iya, Iya Indo. Iya. Para lo jolai informasi kalau kako sadagar nak. Tak ulangi oleh Indo ide Pancasila. Ulangi Pancasila. Iya. Tetepan nak. Yang pertama. Ketuhanan. Cocok nih ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Ketiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Tak contek kak matu. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, kerakyatan nomor 4 yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apalagi wani peratoni tanda-tanda sadagarnya maka agama pe isa-isa na Pancasila. Nah alhamdulillah wak gola naseng ya sebagai wak na wae na semu pa isa na Pancasila kok dek neta Google. Iya, terima kasih banyak di Indah Cening. Iya, jadi aku tuh Indo. Waktu na sama kukuang 20 ni set di menit di isalena tete 10 set di. Iya. Ya ro sadagar naseng ku live YouTube na iga radio ama kukuange live kid Indo. Live kid ku channel na YouTube. Aku channel YouTube na iga radio baru. Jadi nasero sadagar lo manonton mita si warna aga si baju Indo kaloro yang mau garawani na pake. Ya togar sularana na pake ya atau itani korodo makada ya siro na pake daster nasi kasih makawi-kawi agaga iya jadi aku make itu Indo. Iya. Oh Indo. Iya. Maga kijana ta Masar. Anu live chat na Indo dan oleh pita. Oh dan oleh pita. Iya, dan lagi. Oh iya. Maga ngar itu udah kasih. Iya jadi Indo. Iya, untuk sadagar rena sangilo ma komen-komen, ilo masala-sala makada engkai lo sala-sala nginasang untuk ya hede apalagi nako sadagare ilo bergabung tapi masuk setama di iya masuk sereket tamak melalui telepon leni ma komen-komen keringanan na sengero dadi makada iya na sekue may tanak mareng kalinga kasi tapi din ulit tembus telepon na sadagare manu mate kasi sadagar iya tepat tuju ni dia pak na se di mireke pintu may ga kilo tama jadi harus pereke ma sabara kirekeng hanter ke nako dalet tameto de mo to na lokatega iya Indo kecuali nako lambung kiri jari ngata. Nule kepala lambung kiri. Nah, ule aku makan canggih jaringan saya dia. Lina tutama. Iya. Jadi Indo. Wasa wad ditoro Indo ilambung kanat to. Nule mah. Nule mah. Kalau lambungnya sih? Nule to. Lambungnya wai. Nule to.
Iya. Nule di? Nule mana? Nole. Jadi ena ro sabara pireke ni nako misalnya matus ye desoe. Iya. Ye desoe deta tama igana misangi misangi baja tepa idi reke patete telapa pertama jadi sabara pidi sadagar. Iya, jadi Indo, kebetulan nasa makukuangnya megatoni komen ku channel YouTube Naiga Radio Baru. Iya. Nah, yede sireke ngasoy khusus untuk yede soy Indo. Sona nasa ngaraba. Iya. Untuk sesi pertama iterima telu na patete telepon. Oh, telu mi Indo. Iya, ibatasi na sedih. Jadi kau jumpa na sa Indo ibatasi to. Ibatasi to 7 tahun. Apa na kan biasa ita telu agak pakai telu kita mak Indo. Iya. Nah, sisana reking tak pakai 5 patete telepon. Apalagi nak si bakat dem baji tak 2 mi sesi. Iya. Iya, jadi lepa gena telu sesi. Makaro Indo jadi batasi patete telepon edi. Jadi maklumi bawa di. Oke. Jadi aku make tu Indo. Iya. Ya, terima kasih banyak nasa sini nasa dagare ma komen-komen ko live YouTube Naiga Radio Baru. Cina papi baca-baca komen-komen tadi. Iya, untuk sadagare nasa maring kalinga makukuange. Aja tu aja lo ikala. Aku lo to kinas komen-komen menonton-nonton. Ya pada nasa ku televisi tapi dia tu di palete ya dedi. Dega remote. Ini terpana nasa ngindo cenita kita. Apa macam itu sadagar. Iya, jadi kau mak itu Indo. Makan jani pale di pamulan ni acara nama padenda. Iya. Itarima ni patete telepon Indo. Tak terima ni kalau kana Indo. Terima ni pale kong kadi. Kebetulan kana Pak he. Terima ni. Oh, terima ni. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 membantu daya tahan tubuh. Iya. Iga tu mai tega ki monro. Iya, mau Demalinta ada Demalinta. Demalinta pole tega Indo. Bone. Oh, bone di. Iya. Tega pasiro 7 taku bone. Di kota Eka di Jalan Ahmad Yani Kak. Di Jalan Ahmad Yani. Iya. Iga nak Demalinta ya. Apa kata sedih pada dem panyamangi to sih kubone to. Dem panyamangi. Jaka mah tetangga Indo. Si terus si kampung Kak, tapi beda kelurahan. Oh, tai sumare ke ngero de panyamangi di. Iya. Oh, iya. Ada bajang Malajenai ya di Ahmad Yani Kak. Beda jalan nih reke di beda kelurahan toi. Iya. Asal nga kape mati, aku de panyamangi. Ya aku si rontoki. Iya. Itu kereta tuh. Alhamdulillah. De Malinta makan kanjak muah. Iya. Alhamdulillah. Kaki ko tega makukuange. Mereka diboleh masuk ke Indo. Oh, kami ko bola-bola. Agi jama-jama ro. Dente Lena diselesaikan, tapi selesai ini alhamdulillah. Oh, agar ro. Agar ro. Ya. Agar ro jama-jama. Pada cengi dulu motor Oh, pada cengi motor Iya, jadi madece nih. Alhamdulillah. Iya, biasa ndok kalong ilo manuto ndok sotak-sotak to reke lo to kawas pada cengi motor roku. Nah, pada masolangi. Jadi itu kapsolangi. Iya, tanpa masolangi. Alah kasih Tanya jurusan kasih. Iya, mata kok sotak-sotak tahu Iya. Kok Indo kalau ya bisa jurusan ada pura. Wih, dede. Tata boga di. Boga. Iya. Dapureng. Indo Atau OB. Atau jurusan cening. Iya. Indo cening, lampu merah, jurusan lampu merah. Angka tuh mapale-pale. Iya kasih. Ya ada kasih jurusan Iya. Runtut tosi doi Indo. Masugi itu. Masugi. Iya, Masugi tonga. Masugi mega naruntu doi koro.
Iya. Iga tahu ada malinta. Iya. Jaka katumeh elok-elok lo tangkalinga. Loka mangkelinga elon na Angela Ricci. Aga dulu nah. Pasar Rianging. Pasan rianging. Aga matulok ta pala tukang yanging Peletung ya bang udah di mana kak di Sudagare. Oh iya mak dani mana kilo ka Sodagare di. Ero reke pasata lo ka kuanginge. Ya ta podo baru be mak kuange Pak he. Supaya letu pasata. Iya. Amata ang kelingay no kalong. Magai? Berubah sedih sama tak kelinga. Berubah gemaku. Ya. Sama tak. Oh. Sadaku. Suarai. Oh, sadaku. Iya. Iya, mana kasih serak-serak bahasa iya, bolong-bolongi kasih do kalong. Nah, dita bolong. Iya, di tanda bolong di. Tania. Pak beta sedih kelinga. Anu hawana cuaca kabar di Malinta. Iya. Oh iya. Hawana empe bang. Dia pernah letu. Dia pernah letu. Betul baik. Iya. Lo tuh dia anu itu kapan? Ya gitu. Iya. Iya. Oke nih De Malinta. Jakang katumelo ta seleselengi. Untuk Pak Abbas pertama di. Iya, untuk Pak Abbas. Pak Anjani. Selamat tanggal Soki. Iya. Sehat-sehat menemuki ketua di amin. Untuk Bunda Uha. Oh Bunda mah cantik ya he. Iya. Pokoknya Bunda cantikna Sodagare. Iya, Bunda Uha sana. Iya, selama tanggal Sotoki. Favorit Sotoki bersama keluarga di boleh. Iya. Itu Mama Selfie. Iya. Selamat tanggal Sotoki. Untuk Pak Gola. Ike Pirodo Putri Pirodo. Putra Keke Tamarupa. Pak Deto Pak pelak mana ini sesena Sodagare jadi kurang mau apa? Oh iya. Dek mana mereka metu kok pemulai. Ini sepak dua. Iya, oke. Mana-mana Sodagare pacelinga na Iga Radio. Terima kasih banyak di. Makasih banyak, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanina sangona Indo Deng Malinta boleh bone amareng kalinga nasa melalui radio El Jaya FM. Monre nasa ku Jalan Ahmad Yani. Iya. Sing kampon nasa ngambok tuo, depanya mengi, delon, aga pokok namanya gay kasih di pura bergabung Indo. Pura yang kalinga sadana atau boleh bone we. Oke nih selamat mana kemareng kalinga di kubone mamuarek nasa sekeluarga ki kutumai. Iya. Disi ki sehat-sehat ki matero. Amin. Iya, jadi kau makit Indo. Tari masih kalau patete telepo WA. Patete telepo WA jolok di tarima. Halo. Halo, patete telepo WA 9977 ita he nomor na he. Halo. Ka masa di sadana. Aku deo salai ya no sedih oh ya napa deh. Boleh luar negeri ya Rindo. Boleh luar negeri. Iya. Jaka mamako deh nih. Boleh pulau ya, boleh pulau. Iya, jaringan ngeka toroli. Iya. Oke nih, aku lenyek nasa sedih, itari masih palet lainnya di. Iya Indo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepen. Nabaliki para kaya di singan na watak kalita. Nabaliki para kaya di singan na watak kalita. Iya. Iga ta sedingin dok. Iga ngari rindo. Iga. Detay sadana. Oh, boleh balu-balu. Boleh balu-balu. Mama tika kapangin dok. Iya. Halo, Mbak Nah. Karo maka dami maka manu sedih sadana pura man resep buai. Oh, nasa indok kan. Itu buat sih. Sebuah si pela-pela kesoe we rede si Pak na tu.
Kakiku baru sih dia tak balu-balu sih. Iya. Oh, kampi ko BTN. Pindah rumah nindo. Oh, letek bola nih gapai. Oh, berarti genat nih topek 2 deh Bapak Tika. Iya. Hai Bapak Tika makan cato. Makan cemetero. Iya deh. Wih, deh. Apa. Ana ulay anu nih. Indah ni lambung. Iya, mak bonga-bonga mi di. Iya. Iya, Mama Tika. Iya, kebetulan on aku ada Ilona nalo de malinta maka da pasar rianging. Ako engkare ke pasar tak kuanging agak tak peletu kangi. Selungut dani itu pale. Oh, selungut dani. Lo kakui ka. Lo Bapak Tika. Bela nasi tu makal kasih angin. Tak peletu kan ni pek langsung Mama Tika. Pak maka dia mesa angin jama-jama sedit tu Pak. Sidup pemi. Oh, sedep Pemidindo. Wasang kai ke tempat lain Bapak Tika? Kami. Lesel-lesel ni Pak yo. Oh iya. Ya rengon asila lone laba ro de malinta. Malinta. Belum nadi malinta. Malinta. Tenri suro na lokan ni mak jama ya. Ang kata kuro de panya mengi di lombok tuo. Iya. Akong kamu es buah. Toyolo ina si bawala to Iya. Bapak Anca sama Mama Anca. Saki sama mamanya Saki. Iya. Ya Retoyan Dika si Bapak Mansur. Iya. Cantika. Iya. Ibu Reza si Bapak Tuan Takur. Mama Ayong si Bapak Bangku Misna. Iya. Bunda Uha si Bapak Sapo ya. Ibu di pasar ini. Iya. Semoga kuenya laku semua. Amin. Kalau Mama Selvi si bawah Haji Waliana. Iya. Ya, semuanya. Ya, Pak. mana-mana. Harusnya pada Ika Kulapai. Ika tadi. Kulapai. Oke. Ya mana-mana napai di deh. Gali pasti lagi. Iya, ya Terima mana-mana. kasih Indo cantik. Terima berdua. kasih toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa deh hati? Iya tahu Indo Mama Tika. Tania, pasangan awak nana. Iya, magangari kasi roh. Angke ko ane luar negeri to kasi. Ke luar negeri di. Iya, dem baji kasi. Iya, jadi komak itu saya dipipale i tarima, napaki baca-baca komen-komen na saudagar rek aku channel YouTube na Iga Radio. Tarima nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepen. Nabalik para kadisin na watakale. Iya, nabalik ke baraka di singen na watakale weh. Pole pondok goya tosi ya. Iya Indo. Dem puji Dindo. Dem puji. Pasangan na den naba. Iya. Pada Mama Matika ya, nak ongka pasan nak wangi kutomi tu den naba. Iya. Kaya hapa Dega kasih kuya. mau dipilih. Oh, mohon ribi kasih. Oh iya, sekalian itu Pak Di. Yang spesial ya oleh Indo. Kak Jolo, spesial Kak Jolo. Oh, iya. Aku kan kalau kilo Kak Jo, kami minta pamit ke Jolo. Iya, maka dadaing eloka-loka kuhe. Iya, dan puji, kamu Tommy ka din naba? Iya. Kami din naba? Iya, karena kalau makatang Oh, makaka si Muhammad Asto mo ni sa di makaka din naba? Ya, miro jaman na. Napole na pa sa bata, makatang. Makakang Iya. Makatang atau makakang? Makatang, makpalu-palu. Oh, wasang nga makakang hai. Makakatoy Indo, makakatoy. Masih nanar sa makatang. Oh, iya makatang Indo. Iya, tanah tahu kasi polo pewe ni nakatan niya. Iya. Iya. Tandanya ki kantor polo pewe. Oh, polo pewe. Beda-beda jama-jama na tawe di. Kasi nice. Iya. Mapasapatu mina mano.
malu tu aja. Iya, makanya tu pe bawa bina kalau mangusik di, ama dete aju. Oh, kana sentong. Oh, kana sensok di. Oh, iya di. Iya, masa mebu-mebu nyara lamari. Oh. Mebu bola aju. Oh iya. Bola batu tahu mapagapata ni. Iya. Oh, makan jasi dengan tu pe yobi. Tukang batu ni tukang bola aju. Iya. Oh. Nakero ki sentong, alfia to ko sentong. Oh, makorodo. Ya. Iya. Oke ni palet di dan puji igen tak sela-sela ngero. Kani Ramawat. Iya. Kani Mas Abi. Katoni Elsa. Iya. Putra Jupai. Iya. Katoni Mbak Cici. Ini anak di lantai 2. Iya, lantai 2. Dapat pasak Kristo. Iya. Kani Pangajinut. Silong Sambana. Silong Bapak Taha. Iya lah, silong Sambana. Magareta pala cambangi di Magareta. Iya, malo tahun na di. Iya. So, mangimat kariya la Sambara, macambat to. Kiri kanan. Kiri ka na Sambana, malolo tahun na. Malolo. Iya. Iya, ya sir matkariya la Sambana, matuan na, malolo ha. Malolo. Iya. Kalolo hapay. Ano ba Bapak Taha, matuan ito. Iya. Dewi itu Bapak Taha. Oh iya, kan to biasa Pak Botik Jawa baru, Bapak Taha. Iya. Iya, pada hari sudah kira. Dek gage di. Iya. Iya, igapi. Lanjut nih, kami 3 kawan, Bapak Haji Badrus, silongi Bapak Haji Darwis, Iya. kami Pak Muiz, silongi Bunda Hasanah, Iya. kami Bunda Haji Marwa, kami Ika, boleh kaki kilo sedi sama kukus. Keko tega kilo sedi. Kilo sedi, dan makanya ini loka-loka kita menghakir kilo sedi. Oh iya. Iya, sini-sini yang kayak maran kalinya ada jatah lainnya. Iya. Kalau ngaka mangolo Elon na pasar rianging. Oh iya, pas ona ya anu matama, iya kena roba matika. Apakah monitor lah, apakah pasat di? Wih mama napito nito manok ano jalan kote kote bumakiluk-kiluk ka jadi mo kalau dito lang mapasa. Oh iya. Magati kay pamajapajapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Indo. Iya. Pada nak janjita na setelu patata telepon kita terima. Iya, na genda ni Dindo. Genda ni na Genda ni telu. Iya, jadi kau mak itu Indo. Iya. Makan jani kapan aku ibaca-baca ni nasa komen-komen na nasa sodagare ku channel YouTube na Iga Radio Baru. Iya, jadi kebetulan ona engka dit ya Indo. Ma komen pertama naseng masih gak. Makadage Indo, apa nape telu ke de komen na Indo. Oh iya magangar itu. Angka ku hede adit ditya makada melok ka request. Kebetulan ona utanay makada ka elong ngagalo ta talau. Aditya makada nasang anak tenri Jampang. Ya kebetulan ku hede katonay lono pasadia ngakidi adit ditya makada tenri Jampangi. Tenri Jampang. Iya. Agar tinero Indo. Ada urusui. Ada urusui ya nule ku tomatawana aga. Oh iya. Apa nero sapa yang nak tenri Jampang masa yang poeta elon nadi jadi tenri Jampang usaleng akidi. Oke, ditya. Anakku eloki malo elota mangkaling elota kuniranaseng katu komen na korodo yawata makada Iga Radio Baru. Kebaca na koro link streaming Iga Radio aku rodo linknya. Iya Indo. Tapet cek ni korodo pastina langsung nih yang kalinga korodo dana Indo kalong si bawa elok kelota. Oke Aditya. Makutana toka una makada tega ki monro. Onro na nasa ngadit ditya Indo. Ketiga ro Indo. Engka ka nasa kumangkoso. Oh mangkoso. Mangkoso di. Aya taita mayro mangkoso. Kue mi bawang Indo tetap stay tapi stay di Makassar sekarang ya Miro Indo. Iya asli Mangkoso Indo tapi makukuangin kayak Kuju Pandang. Kero ceritana.
Iya, oke nih. Selemana kak kutumai kujupan data wedi. Nah, kong kata untuk tahu masalah ngesindok kalong. Iya. Iya, kampai tak sebelum nadit dia makedai Mansur Dika. Makedai korodo. Makedai agar Indo. Degaga. Oh, makedai koro selamat siang Indo kalau. Selamat siang Indo kalong untuk idi di Mansur Dika. Politik ro di Indo Mansur Dika. Mansur Dika kayak kuberu. Kuberu di. Kam paga terambulang Mansur. Aku diga terambulang. Iya, Indo kalon apa jito matu martabae wae. Iya. Dek pernah balo ka di. Iya, selamat tanggal 1 untuk kui Didi si Bandi kaga. Iya, Indo. Iya, lanjut. Engka samsia cia Indo. Makada didu saudagar. Oh, didu. Mak baju didu nasi Indo kalau. Mak baju didu di. Iya, awak. Nah, buka kartu sih nasi ngede samsia cia Iya. Pesamu penasaran saudagar makada. Ama kawi aga sih nasi Indo kalor. Iya, Indo. Dasternya mau pagar sampai enak pake. Nah, podani saudagar makada mak baju didu saudagar. Iya. Oke, Syamsia Cia 3 tosik na semon ready di. Oku anu ye. Ketiga Indo. Bontang monre Syamsia Cia. Iya. Pasti nanako live talk Indo. Iya, Indo. Tetap toye de manu komen-komen. Iya, setia na sedih. Terima kasih banyak ku kesetiaan Syamsia Cia. Lanjut. Engka Indo alam Ramadan. Maka deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepen. Nabaliki para kaya di singan nawata kaleta. Iya, selamat siang Indo cantik. Iya, selamat kare siang. batu mai. Alhamdulillah makanjak-kanjak mah. Cantik na Indo ku bela. Masya Allah. Terima kasih banyak di. Iya, Cocok. Cocok landre di. Cocok. Pada mata Andre Lone Indo kalau. Iya, igatona ilo mangaku nako tanai di Indo. Oh iya. Apa dia kagak puji kidi? Dia kagak kasih. Hanya diri sendiri memuji. Iya. Alam Ramadan, iya pastinya ya dedek tuna kala cantik. Pole baru ewe ye. Pole beraru di Indo. Iya. Lebih cantik piye dina sama Maal. Pasangan na Bapak Al. Anu le lebih bini rasana pak makurak bumbui wani. Makurak bumbui wani di. Makurak bumbui. Nole lupa nalupe malila anu pejega. Jadi aku maketin dok. Lanjut sih. Engka Indo baim. Tania bayung wong ya dedi Indo. Tania. Bosku. Iya. Tania di. Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal so Indo. Iya, selamat tanggal soto untuk Idi Baim. Iya, ma cantik pale ya seng Indo kalong si bawa Indo ceni. Oh, iya. Ma cantik mata Indo kalong. Ma cantik mata. Dek seding ya. Menangkah. Dek kasih. Pura seding ona makeda cocok nih. Iya, terima kasih banyak tadi untuk Idi Baim. Baim. Iya, kesek di komen-komen mana korodo. Allahu Akbar. Selamat tanggal sege indah cantik iya Baim. Boleh Baim. Tanya mah bawing wong. Tanya mah. Atega kina semonrei di Baim. Iya. Jakam aku Jakarta Indo. Ana ule. Tapi mak bahasa ogi tak roy. Jakam mata ugi mata pemondok ke Jakarta. Iya. Jadi makutani ndok ceni Baim. Tega kina semonro. Kasih tak Indo Tega Indo. Syamsia Cia. Idi lo baca tuh ya pak. Idi na baca. Iya pak. Tapi ada cepet tuh data baca ngaki. Indo cening. Ye. Selena kumis tipis Iga nanya ro Indo. Tena ki kuis sengi garo. Kumis tipis gapai. Dek teh mompo Dek teh lo mompo Indo cening. Agak mau. Kumis na. Dek teh lo mompo kumis na. Om. Jalan. Dia mau ngerti. Mana ya lo di lodis. Lemot ka. Iya. Masa mateng api jaringan na studio mateng api kasih Indo ceni. Puran ima cawe di napelin. Iya, selenya pokoknya nasi selena kumis tipis Indo.
Tai Semeram. Tena ki question. Boleh lempang. Hui. Wei kan deh. Kenapa kasih konek kasih Indo ko. Lemak tong ke Indo magir. Kumis tipis gapale tipe-tipe Indo ceniri sesitu. Enak kok mompo-mompo de telo Indo. Kalau sugar daddy mah. Dede bercanda. Iya. Kumis tipis di. Hihi. Kumisnya pacarku. Au. Lanjut. Sulkifli. Sulkifli. Kedaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tangaso. Iya, selamat tanggal satu. Salam dari Adinge. Adinge. Iya. Iya. Indo Kalong si bawa Indo Ceni. Iya, seleng kak manaku wargana Adinge di Sulkifli. Iya. Tegi aseng Adinge Indo. Adinge. Botoe. Botoe di. Lipukasi. Desa Lipukasi. Oh iya. Desa Lipukasi di. Oh, magala matu pe Indo kalau laba korodo. Magala serodi. Iya. Si bawa yaro. Higa tahu. Higa tahu. Tega ki di Monro Sulkifli tujuh nadinge anako laba si mati Indo kalau lepak atau bolata. Malah bepa. Iya. Lanjut ke alam Ramadan. Oke deh. Kasih ke Indo boleh ke Pale Lempang. Oh iya, kasih ke Indo make dai. Boleh ke Pale Lempang. Oh, nak ketanang Indo ceni. Bahagia anak anu na emot na Indo. Cawana yantong. Itu emot na Indo bahagia na. Miri-miri macawa. Iya. Allah wasnya kasih iga tumai ternyata Pale Lempang macawe mito pa macawe midi namu kumi reking studio mamode. Nasangnya Bunda Uha. Hui. Bahagia landri ta Indo Kalong. Iya. Oke nih Pale Indo. Makan jadi kapan nak mangkalinga ki jolo elo di Pak. Mapa di bangun-bangun ku macawa. Untuk sadagarin aseng kak jika makang palo ma komen-komen matu. Iya. Tak ketik ni korodo. Namu makerja kita boleh matuk bacai. Oke, sadagar. Untuk patet teleponnya sabar-sabar toki di. Jadi kau makitin dok. Mangkalingan ni jolo di. Ya, saya dia nasa nalau mama Tika maka dapat seriangi. Iya. Elo gena paletukang i bapak Tika. Padahal kami ku dena. Iya. Si bawa nasa ngelo na Indar Dewi maka dato si Tenri Jampangi. Nalawan na Aditya. Keku Jupanda maka kuangi tapi asli Mangkoso. Iya. Oke nih, jadi kau mak itu selama mana nih di Mareng Kalinga.
Ya, jadi untuk saudagar Iga yang mau komen-komen silakan ya. Mau salam-salam juga boleh melalui live chat dari Iga Radio. Dan juga untuk saudagar Iga jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube channelnya Iga Radio. Tabe di salah bahasa i. Pakai bahasa Bugis ki pale iya. Ya, untuk sadagariga agama tu mekareba yang engka asara tahu mitai YouTube channel na Iga Radio agama nekareba tu mai. Ya, si bawat terima kasih atas partisipasinya untuk semua Iga Radio, saudagar Iga Radio. Sulit kak? Tapi bukan. Familiar na tapan yan to. Ya, continue. Ya. Estamos primero personal. Yang kata karena tak komen-komen poe Sulkifli makeda melok toka request laguna capuk pakuragaku. Ya, terima kasih untuk Sulkifli. Ya, maka katume kareba untuk Sulkifli. Ya, ketika Ki Monro Sulkifli yang ketemu ya. Oh, Poliadinge. Sorry. Lupa yona. Yang ketemu Muhammad Abbas. Makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh Mapa Dendang Elong daerah. Iya Pak Abbas, pole Palembang agak kareba Indo kalau di bawah Indo cening selengku untuk na iya maneng na salama dari wong Kito Galo.
Ya, untuk Saudara Iga Radio, tamat mana ni mai mak komentar ke YouTube channel na Iga Radio. Ya, Cina pi mati baca-baca ki komentar-komentar tak kalau mat teman selesai ni matu elok-elok daerah ya jadi untuk Saudara Iga aja ta salai live Iga na Iga Radio di apa elok ke matu baca-baca komentar tak ya jadi untuk kampa bertahan menonton terima kasih di
Oke, Sodagariga. Rewat sige nasa pa matunto na tuku. Aropol na pito, macu ke enang. Iga radio na Sodagariga. Iya, inda ceni. Iya. Rewat sige di. Silongangi Sodagare kulo lang acarana. Mapa dendang. Elong kelot daerah. Iya, Cocok nih. Cocok lah deh. Pada kasut di konapi mak guru. Aku metom makita. Iya. Iya, Indo. Iya. Awat na sama kukuangi 10 arua mene isalana tete 10 dua. Iya laban ni onak ku hede 2 elongogi ya den peramana lokaku sini na pareng kalingan na Sodagare. Iya. Mapamula na sangonak ku hede elona 3 tau. Elon na igendo. Pasar rianging anci larinci. Elong ero na laon na mamatika di. Iya ya tonga. Si bailona Indar Dewi makadatosi Tenri Jampangi. Kasih anak-anak Tenri Jampangi di. Iya Indo. Iya, apalagi naku ero nana Indo harusna kan dasar-dasar nareke Indo. Iya, Harus pareke makanja-kanja pitang. Iya, kan ero do anak anu ereke di anak bicu Iya Indo. magati reke tanu reke tarekam ku memorina makada de perunai sama kada nu salah ya no deceng ye de. Iya Indo. Tapi kalau anak bicu pastina tarekam ku memorina. Iya, Indo. Magati reke peniru betuan reke di. Agi reke i pogau pastina natiro. Iya Indo. Tapi yang kata Indo anak-anak buat kayak nak kena mental toh gara-gara lingkungan meraga betuan nak kena kayak insecure agak betuan insecure. Kayak mapa di hati roto kapang artina kalau pakai bahasa Bugis. Iya. Gara-gara kayak lingkunganna atau orang tuanya sendiri kayak naremehkan sendiri anak na Indo. Iya. Dan tanah kasih ko ipedang makro to Indo. Nah susah di manu maja itu kasih perasaan na. Oh, makorodo di. Jadi ini di pakorodo anak-anak pakorodo Indo. Iya, makoro betuana. Apa nang ngerat tuh sampai mati Indo? Aku tongang. Jadi ya rodo Sodagare aku karekeng anak-anak bicu na. Iya, ipitangi rekeng ku madecek-decenge. Nako anu makajae rekeng yano ipitangi. Iya. Pastina nanut napugau tutu tudu. Iya, makada matu. Makul toma. Iya. Oh, makoroda di. Iya. Ero nasenge biasa guruku Indo. Nako ero nanae. Waktu na baicu mapadamu patudu rekeng bata-batai. Batu batai. Iya. Batu batai. Nako malo nako mano ni rekeng pemulana mirimu pi reke pemulana. Iya, pastina nako jaje ni rekeng atau tepun ero bangunange tetep ni miring. Tetep tu reke miring ero do bangunana. Bentuk na rekeng ya masuk sa rekeng i palempu palempu. Apa matet dek ni di? Matet dek. Jalan lainnya harusna ibongkar reke ero bangunange. Iya, makutoma ropa ya mengenanae. Iya. Jadi Indo. Iya, makukuangi waktu 25 menit ita isalana tete 12. Laban nak tahu 2 elok di. Jadi ko makite terus jama-jamange. Sambil anu matu Sodagare di jakamang kampalo magasena makomen-komen. Iya, makomen-komen. Magasena live YouTube tidak ada fokus. Ya, alien nasib tidak fokus. Elo makomen-komen naga matupi baca-baca ngakidi. Nako elo ki sapa-sapa sementara menyiarki. Aja terlupai asata kutega ki monro iga nalo ta sela-selangi. Oke. Jadi koma kita terima jawab patete telepo WA Dindo. Den terima kasih nata ajengnya. Halo. Halo. Ya, halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Melihara daya. Memelihara daya tahan tubuh. Memelihara. Iya. Iga tumai. Iya, semua Indo. Iya. Pulau Salemo mah. Halo.
Halo. Halo. Boleh Iya. Pulau Salemo, Di? Halo. Iya, iga tuh mai. Iya. Luar. Apa tuh petuin, Dok? Iga seta. Halo. Iya, iga halo. seta, iga seta. Iya. Iga seta. Pansa Putra. Oh. Boleh luar negeri, Dok. Maka dah memang mak Pulau-Pulau Salemo ya he. Iya, Madodo kasih veterina radio. Oh iya. Iya, Iya. dua senjata kue deh toh, tapi tanah giliran tak lampu jadi ya rodo giliran untuk kontak listrik dek na dek pau ni. Iya. Evan. Nah, saya di mana tak kontak veterina radio. Oh iya kan deh. Bahaya na tuh kasih. Manya-manya cicak mana tuh. Ya. Iya. Iya, Elo ngagro tangkalinga. Iya. Dik mi upo jindo. Idi mi upoji. Indo kalong. Kagak guna. Indo kalau tapoji. Masa mi talua Eropa. Masa mi talua Indo Chinese sedai ta. Ide mi opo Talua jadi. ama mi Indo Chinese maka dapat. Dia mau perema. Perema kasih. Iya, igen lo terenya relongnya. Ide mi opo ji. Kewarengnya ya lo Indo mang. Walang Indo mang kasih Putra bogi. Iya. Angkat ni Mbak Ismail sekeluarga. Angkat Bapak Salan, Iya. Bapak Firda. Iya. Ya mana-mana nak kurang moncong Ya mana-mana nah Karena kemoncongnya. bunda ini dan Iya. apa? Ya kai Ika Kulapae, Iya. Tuan Takur, Ibu Resanya. Angkat ni ndak sadi ya jangan dilala. Iya. Ya Putra Jupai, Pak Romo, Iya. Indah kita Wagola, Ibu Iya. Haji Darwa Sandro. Ya kai Wana. Iya. Ya katai Bunda Uha, kai Mama Selfie, Iya. Nenek, Ibu Haji Tati, Ibu Haji Waliana. Iya. Ya wareni baca pernah Indo cening si bawa Indo Kalong. Iya. Oke. Yang mana-mana nana Indo Kalong, Indo cening. Iya, ya mana-mana nah. Selama kita jauh jam-jam mata. Iya. Semoga nareki buka ada larang pangataala. Amin. Nareki umur malam teh. Amin. Dan satu lagi cepat. Amin. Dek. Skip. Iya. Skip. Amin. Oke, terima kasih nih. Indo Kalong. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dia dapat teru ibu na Indo. Dia dapat tuh Pak Mat. Apaan irisan nih matu. Jadi makanya nih skip. Iya. Iya, jadi aku tahu apa emang ini di Iya, untuk ika sana Evan Saputra. Kak Evan Saputra Iya, mamuarek naseng tepa manutoi Magalak-galak to Indo. magalak-galak nulai hede tonge genai dua. Oh, aga naro dua Indo. Nice sama tuh Evan. Oh, iya. Iya, jadi aku mah kita terima sih balik patetet teleponnya, patetet telepon biasa jolok di terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Baliki barakai hadis dengan nawata kaleta. Iya, nabalik ke barakai di Singanawa Takaleta. Iya. Pada sedap dapat ustaz Nako waktu mani maulu Magapi banti pak ibagi penting Pak Ustaz. Iya. Iga tuh mai Ardi kunane. Ardi kunane. Magaga tuh mai kareba kunane Ardi. Alhamdulillah sehat Indo Kalong di Tenun. Alhamdulillah. Pada mata seding ustaz jadi. Pada seding Ustaz Maulana Indo. Iya. Iya. Di mereka lo elong. Iya. Elong aga. Elona pelabuhan Negara Hongkong. Pelabuhan Negara Rongkong. Iya. Kukira si Ron untuk si Pojita. Aga. Aga pa. Andek Dia pagaga. pagaga. Oh. Iya, sana ya lo. Oh iya. Iya. Oke, ajak tuh nama itu dengar di. Iya. Aga pa kasi Melo.
Oh iya. Kamu tomato di. Iya, Oke, pokoknya semangat kita teruk. Ini kalau makasih banyak. Iya. Oke, Ardi igero ta sela-sela ngiro. Kalau indah sebuah gola, kai Putra Bugis, Iya. Bangsa Putra Busolemo, Kapulapai, Selatan Afrika, Iya. Penas Wana Polman, baru, Iya. Ina si Balato Pacore, Iya. Bapak Ancak su lepak bila si bawa Bapak Haji Yusuf Yudub, Iya. Kemana negara radio, Iya. itu Indo Cina macam Tenia. di bawah Indo kalau macam itu, Iya, macam tilan rindo kalong. tahu nggak macam Iya, nanti selamat di pojok kejam-jaman sama mana? Iya, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pasti nggak tahu Indo. Tenia pun aku. Oh, pun aku. Punaku. Iya. Napa yang ngeraka balik paket kok di? Boleh Cina. Tania mah. Boleh Iya. Cina di. Tania apa boleh Palembang deh. Kenapa nak kiri kasih babas? Iya. Jadi Indo, awasan ya empe monro dosa roh. Alah, masih lekat sedih apa makan apa ini makan apa nak kiri. Oh iya. Iya, jadi dua nih patah telepon di. Kena sangon nak yar di kuna Iya, Indah. Maka senam maloy lona. Pelabuhan Garongkong. Pelabuhan Naga Rongkong. Iya. Pola nih ke pelabuhan Naga Rongkong Indo. Dek pa. Oh iya. Jadi aku makitu Indo. Terima kasih jolo patah telepon WA jole terima di. Oh iya. Patah telepon pacapurem patah telumi terima. Halo. Jolo. Jolo di. Sabar ke jolo di. Iya, assalamualaikum. Halo. Magiro. Iya. Iya. Oh. Tas speaker di halo. Halo. Wana. Oh Wana. Wana bila. Napoji to Wana makuro. Iya. Oh Wana. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Halo. Iya, Bio 7. Bio 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bio 7. Halo. Iya, dek sinang kali ngaka apa ku apa na? Iya Indo. Dulero. Iya. Halo. Agar dek nang kali ngewana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bio 7. Halo. Wih, dek tongan Yeah. Iya, Bio 7. Halo. Wih kan dek. Mohon ron isi halo-halo mes akhirnya capo carai. Halo. Halo. Bio 7. Adik, kayak nanti nak kali nggak Indo. Nang kali dia mau nikah apa kuanuna. Dia na uniku radio nendo radio Iya. anu mi HP mi na pake ya. Iya, terima kasih Pak lainnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Bantu ki paraka di singena watakale kulomino ki dosepo. Iya. Bunda cantik esek dinge. Iya Indo. Tanya mah, biasa mah. Ini mah kedaki biasa-biasa, maka dendok kalau luar biasa. Iya. Tanya luar binasa. Atau na poji mangkali esek di bunda uha. Iya. Jargon na Dindo, jargon na. Ciri khas na ya robundai. Iya. Jalan kote pelas sih. Jalan kote. Letuk nawan ni erdo jalan kote ta bunda ta polo buka meto ni ha.
Makada karek Bapak Al. Kagak pudangi penyiar kada kana sengem pempe pole Palembang. Lala nama ada orang yang tahu anak Bapak Al. Kapan nak makan ko pole Palembang la jalan ko te pole magano gelak raya. Ay. Boleh galak raya Kalau bela. lain makan pempe. Mata aja ki kasih mata aja ki. Ya, insyaallah kama tu matu. Iya. Pore mak janji tahu harus na tepati. Maku tonga. Ya, makin rengi kudu na tepati janji na tahu. Makalingan ni Pak Abbas. Makin rek itu Pak Abbas. Iya. Ya makin remet itu ke pore ibu ya ni pu ada dan dapat dupa pasti Iya. makin reki. Ya. Tapi kapan-kapan matu waktu ni iwaja itu. Iya. Untuk waktu ya makro Pak Abbas. Aku dek mau mata. tarik jingale tak kiring emang. Masih ada waktu. Iya. Bunda kami ke Bapak siapa? Kami man rumah sike-sike Be, agak sih. Berarapi ni arona janggo na. Takule sa digoncingan ni. Tena sisa terengi sensong. Nada to ka pa senso laba. Ang kasensong na din na ba? O kasi so din na ba mabela Iya. edang. Coba ka kun ralala la palepang. Iya. Andra sana kasih Bapak siapa tuh? Hui. Awen doy. Iya, Bunda. Ya, reman marang kali nga man rangel la kasoy ko sa na macaling ko radio na di. Iya. Iya, katoyo na mabelayo na kasi iwana rota sa kasakato ana. Iya. Iya, na ani ka pa napajupi ka pa katiya na. Mabala Pada tuh. na laipang. Iya. Areto mama selfie pa kato ni romon rokrobana mak galendrong pada Iya. tunan reso. Mm-mm. Ya mana-mana nak keron ramak kemacaling Oh, ya ya, nama mana-mana. lampe ba kami kampak dicocok cek di tahu tuh Iya. mata aku pasti ya. Oke, Bunda Harus saling cantik. mengerti. Ya, pada buat mana kasih tahu yang nule laba. Iya. Terima kasih banyak di sifat dua kidi. Iya, Ya Bunda. masa sasa belah. Dek, ma Bunda, dek ma. Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku masa sendok kalau si bawa indok cening. Ta nu bawa nih, Ta pas dia ngebawa nih balok-balok indok Bunda. Balo-balo maragay na indo. Balok-balok malampe memen nah. Rodo manu emet to mapet di emet to. Aku masa sendok kalau si indok cening di. Iya. Langsung imat taji peran dunia ketiga. Jadi ndak telurnya nasa patete telepon ni. Jadi aku makit tutup jalur teleponnya. Apa na eloki jalur baca-bacai. Komen-komen Komen na. Saudagar nasaku channel YouTube na Iga Iga Radio. Radio baru. Jadi letuk ni nasa ngona alam Ramadan di. Maka ada nasa engkasi kau indo-indo poliga paling lempang. Iya. Iya, boleh lempar makasih ndak cening. Hui. Astagfirullahaladzim. Hui. Makin dok kalong daripada idi boleh baju-baju. Baju-baju. Iga ke rumah. Iga ke rumah. Iga tuh. Sembarala deto bela. Nasembunyi kasih. Iya, kata nasa tahu indok fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mau fitnah kak tu pala Man kan nang kena kau cuma tomero lempar makabang. Di apa? Oh deh. Oh iya. Ini cocok main pala baju-baju. Baju-baju. Cocok mah. Deh hama Tuhan ang kakasih Iya. Iya, aja tangkaling indok ceni saudagar. Ya anu miro kasih apa na anu na elo tu reki patanding pole lempang. Aja total kali ngayagan apa indok kalong. Semua adalah fitnah. Oke. Klarifikasi ya senai. Baju-baju mek cewek na tu. Ini lokis apa ma bela-belain do. Iya. Nangka biasa mabela. Iga tahu. Iga tuh hak kasih umpul ma bela. Iya. Ya. Jadi aku mak itu Lanjut sih. Angka Sulkiflindo. Magkada melok toka request lagu na Capu Pakuragaku. Oh, capu papakuragaku. Iya. Kebetulan on ero dolon na capu pakuragaku elona Irma CS. Porani tapu tara Sulkifli. Agaro do betuan nindo. Capu pakuraga. Iya. Adik narois sengi. Bahasa Ugiriolo kayak nindo. Iya. Lanjut. Muhammad Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio sepen. Nah, baliki para kay disingan nawata kaleta. Mapa dendang elong daerah. Oh iya, mapa denda. Iya Pak Abbas, pole Iya. Palembang. Iya, Aga Pak kare Abbas. baindok kalong si baindok ceni. Alhamdulillah makan jamu aku idi ha. Iya, seleku untuk Naya Maneng. Salamat dari Wong Gito Galo. Oh, salam dari Wong Kito Kito Galo. Galo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, tau pada idi mana gaya betuannya roda Wong Kito Galo Indo. Iya, Indo. Iya, terima kasih untuk Pak Abbas di amaga ganito may karebana pepe. Awe Indo Lutuk nih Kak. Iya, untuk manu makasih apa nama makatan nih kak korek yang ada na ini nawa gak sabara ilolo nggak gak deceng. Iya. Sabar aki Dindo. Makatan nila ada kak koro jadi sabar kak maku Iya. kuangin. Sabar aki di. Mega kapata tajeng Indo. Hah? Mega kapata Oh, tajeng. si dosa manu mate mayro malopoy. Wih di. Engkau tere si Iya. dosa lopo Indo. Tapi tenang ya ro. Pola Cina kira. Iya, tania. Lanjut. Lanjut. Engkasih Sukefli. Makada kare ba mane cemua. Alhamdulillah kau made cek dece muasul kipli. Iya, apa utane ona Indo makada maga gatu mekare ba. Oh, iya. Benar kok, dek sedih nang kau pedangi makadaga kareba sukripi. Oh, ternyata di peta naik. Iya tanai. Iya. Lanjut Sindo. Bilhak cika kate. Cika teh. Cika kate. Cakita. Cangkit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio sepen. Membantu memelihara lah tantu. Wah, gak kindo. Lanjut. Agak rodo. Tiga nih. Iya, bilhak. Baca lindo, linya Sindo. Pede lau to soy, pede cantik to biasa na ko indok kalong. Tambah salah. Dek kagak baca Indo kalon nah. Salah pede lau to soy, pede cantik ku biasa ko indo tambah mato ami makumiro wareka dan indo pita kasih magi indo pita do mengerti sedih indo pita iya jangan lupa decengi kayak bacana tapi decengi apa nama anu di mataku he pede lauto soy pede macantik kayak nasero pada biasanya Iya. kayak ko indo to pada mato wai ide pada macanti windo. Iya. Kurang apa masuk nah. iya jadi makumiro kayak wareka dan indo pita kasih Iya, Oke, lanjut. Yuha. Yuha. Huhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Bio sepen. Nabaliki para kedesingan nawata kaleta. Aca na Indo bela maku to ngang Indo. Iya. Atu tuiki waktu tu toki usaya toki. Jadi perlu guys si hargai manang tawe Indo. Pada tak rupa tahu makuro Indo. Tidak ketinggalan. Iya Indo. Iya, Ya. terima kasih di Bunda Uha. Cantik Iya. Bunda mah cantik tak naseng. Lanjut. Nur Hidayah Indo. Makada kenapa ndak didengar suara aku Indo kalong? Maka daga. Kenapa ndak didengar suara aku? Oh iya. Didengar Jidindo. Iya, yang kalinga mah tapi mau remik si halo-halo. Halo tutu Dindo. Jika me tutu miro jama letu mah tu acara natalas. Jadi pakai telepon biasa ki Kak Wana. Oke Wana. Iya. Wana cantik boleh polman. Neng geli Sindo. Anak andalana Bapak Aji. Iya. Aku iri. Wih kande. Iri Bapak Haji. Indo enak tiri makasih iya Kasih nah. si bawa kasih Indo cening. Iya kasih nah. Lanjut. Aja teterindo. Kamatisu. Lanjut. Alam Ramadan. Makada Allah dem baji boleh baju balik anu na indok kalong. Batongen. Tongeng boleh baju. Iya, dia nama koroda di. Ding kita periro nako dega buktina. Dega buktina di. Jadi aja silakan dihubungi saya. Aja tama tepat nako dega reke bukti fisik kiri ta. Nako ada boleh kareba dongi mireke yang kalinga pede lau tu ceritai pede lai tu yang kalinga
Oke nih. Nah, maku tuh di Indo Kalong aja tak ke pau-pau kalau ada bukti na. Oh, maku garo. Engkau apa bukti no simpang ya? Engkau tuh ya bukti na simpang ini. Magani. Oh, hui. Lanjut. Masa nih. lanjut. Happy Family Yusuf. Salam dari Raja Ampat Papua Barat. Salam untuk keluarga di Botowe dan Matekne. Oh, Matekne. Raja Ampat Indo. Raja Ampat Papua di. Iya, dia keren lan kerodon rong Indo. Oh, iya. Iya, Happy Family Yusuf. Iya, berkeluarga ni nasenge deh. Bet nak ibet tambah sawogi na ya rodo. Bahasa Indonesia na. Keluarga bahagia. Ya, keluarga bahagia Yusuf. Iya, tak pada bahagia tutup ke materi di pada asana channel YouTube tadi. Amin. Raja Ampat Papua, anako insya Allah kawetun na Indo Kalong. Si Indo Cening. Iya, si basodagar repaimeng. Iya. Lo kaki joka keroda di. Iya, ku Raja Ampat. Lanjut. Lanjut. Engka si Indo channel YouTube na tahu Magareta E37. Makada penajam Kaltim hadir. Iya. Makada kah? Penajam. Penajam? Penajam. Penajam apa ya? Anu Indo kota Penajam. Oh, kota Penajam Kalimantan Timur hadir. Oh, iya. Wah, sejam-jamar rekeng erodo. Tani ya Indo. Oh iya. Penajam di kota Penajam. Iya, ku Kaltim Indo. Kalimantan Timur. Halo, tau Garta 37. Tegi tau Garta 36. Iya. Lanjut. Samsia Cia. Bacu-bacu ga pale Indo Cening. Indo Kalong terpaksa sorok lempuk kata. Sorok nih Ria, sorok nih. Dia menamari gaga di Indo. Iya. Ini bawang kasih tegel tanggalingan. Lanjut. Yuha maka lemeng onrona Indo Cening. Maka lemeng masih di bunda. Tanya metu maka lemeng Indo. Maka lemeng metu tahun. Oh, buat anu pikasi matu piu anu ngangilampu sotik koroda di untuk bunda uha. Ya, magi di situ center eta pata. Dek gaga peralatan Indo. Oh, iya. Lanjut nih Pale. Tega nih Indo. Samsia Cia Sindo. Kecewa sedih penonton. Kecewa sedih penontonnya. Lagi nasa di Pak Golo Iya, Samsia Cia. Yang anu kapangnya Iya tahu Indo. Dembaji kapang. Bisa sedih cara-cara ketik nah. Tanda boleh bontang ya, tanda boleh bontang di. Lanjut. Lanjut sih alam Ramadan. Iya. Pada mito pale 2 ajak nata si pangimang. Oh, iya. Dek mah bonga-bonga kasih ero. Oke, Mama Al. Aku Mama Al boleh beraru itu sih di. Iya, Indo. Iya. Oh, magi sih Indo. Dek mah. Jadi. Aku makitu Indo. Iya. Magi sana ama putara elo ki jolo di. Oh iya Indo. Ama putara elo ki jolo untuk sadagare na samareng kalinga makukuangi rena sepura malaw eloto. Iya. Iya, agak judul na Indo. Judul na telaw. Ilona na sa kwede Amir Salma makedah idi mi upoji. Idi mi upoji. Nalawon na Evan Saputra Kupulo Salemo di. Iya. Oke, jadi kau makito. Jika mang kalau tak salah-salah Indo. Dia magaga Indo. Iya, wasalangi mana nasa sini nasa dagare manontonge makukuange. Iya, mapamula nasang Happy Family Yusuf, Alam Ramadan, Taugarta E37, Syamsia Cia, Yuha, hadir tona seng Yedesoy, Nur Hidayah, Polman, Bilhak CKKT, Icakit, Poleku, Sakura. Kata Indo itahe Herman Indo. Magkada salam kenal Kiki di Matdo. Oh iya. Mama tua. Oh, Mama tua. Iya nasa mama tua ya. Ini kapan Indo? Itu ano tugas Indo Kalong iya. Oke, selesai satu pale untuk di Herman atau Herman Uki anuna Kiki maketi iya tiga cocok kue akun nami Herman Indo atau mapake Indo Herman kok wani Kiki kok wani kok soy oh ya iya pokoknya selamat nih mareng kali ngadi lanjut ke Muhammad Abbas Sulkifli Baim Aditya Mansur Dika
Iya, pokoknya mengenai purama komen-komen, selama mana kita sama nonton. Ya untuk patetek telepon itu naseng ya pura bergabung, baik sesi pertama maupun sesi kedua. Terima kasih banyak mana di. Iya, jadi koma gitu mangkalinya nih PQD di elo pole Amir Salman, maka da idi mi upoji na lawona. Iga tahu Evan Saputra ke Pulau Salema. Evan Saputra. Si banaseng elon narika makada pelabuhan Nagarongko di elo mangoloy matuk ku hede poranero dodo elonge elon na cica alwi makada selengut dani anu ye VIP saudagar VIP langsung melok Indo Kalong. Iya, jadi koma gitu selama nih pale Maring kalinga. Iya, waretu matu Pak Muhadirin kumanyala si Bareski Amalia selama kemarin kali ngadi Pak Muhadirin. Iya. Angkat tuh ya anu ya. Iya. Oh. Udah kalau mau po juga meroncong. Hah? Dega kamu iya makan. Hah? Puji lah ada. Ketika si mak Meroncong. mana lagunya dek?
Jaga Ada suara. suara. Nah. Oh, Kuki mana ya? Kuki Iya, oh kuki ero doling streaming mak mano mareng kalinga. Nah kalau emang kalinga elonge. Takaliki ya. Iya, tak klik nih doling streaming. Ya rodong kada HTTP Takalik bawah nih. tanpa aplikasi. Nah, Oh. langsung Iya. masuk di situ. Langsung arah kami tuh kutuduku Google Chrome gah. Pokoknya anu pencariannya. Oke deh, oke toh. Togertai 37, salam buat keluarga di Botolampe. Botolampe, tegeru. Sanitary aja. Oh iya iya. Oh iya, Mega kemarin kali ngaku sanitary aja. Kani sadana di aku kemarin kali ngakit melalui streaming agar ro koran link streaming na iga radio ya ro https://indonesiastreaming.com/iga radio/ Salamat kemarin kalinga. Tegi dapat. Kami semua. Dega kan. Putih ke Pak? Dapi.
Indo. Iya. Iya, wetena sama kokongnya tetek saya dini pasak-pasak ita Iya. jadi lah betulnya nak dua ilo kilo dindo. Ilo na naseng na pelabuhan Nagarongkong. Iya. Si bawa naseng ilo na idimi poji oleh Amir Salman. Iya, jadi untuk sadagari nasaku channel YouTube na Iga Radio Baru, elo mangkali ngate na elo kelonge. Iya, pastina alo kaki kuling streaming na Iga Radio Baru, angkat tuh komen-komen na korodo. Jadi tinggal ipecek mani korodo agar makadah https /indonesiastreaming.com/Iga Radio / Iya. Jadi Indo. Iya, jadi itu tutoni telepon di nasabah manu ni tak kasih bat wetu jadi madam padam pemanikik ku bat telepon ngira naseng ilmu pa bergabung terutama Indo PT si bawa gol lain Indo. Iya, jadi koma gitu terima kasih banyak tuh nasa sadagar ropora menonton pura otomatis telepon roh acara nama padenda ya de soe. Iya, Sonaga. Sona Rabu tanggal 2 ulang 6 tahun 2020. Iya, makotongan. Jadi kau mak itu mana nih betul Dindo. Jadi makan jadi kapan aku masih mani balik. Dampak-dampak jololok aku sedagar reja kama onak kula leng acara nama pada indah hede. Iya, Angka dan apa salah apa lo mana mialah hibur adi. Oke, insyaallah kamu gitu baja si runtuk ke gelombang pada si bawa acara pada tentu naku arona pulona pitu macuk keneng Iga radio na sodagar Iga. Agapi. Agapi ro. Agapi. Jika mang kalau tak pada angin sodagar. Nanti magag. Iya, jadi koma gitu jana talo katega di pak kamato acara natalas nasi longeki ka cici si bawa naseng acara nagogo so goyang-goyang sore. Jadi koma gitu masih mani paling dok. Iya Indo. Jadi ya Indo kalong. Iya Indo cening. Masih mau boleh paling kali ngata mana? Bali bade seleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedian. Otogerta 37. Yang hijab hitam siapa punya? Agaro. Siapa punya nama ya Mbak? Oh, iya Indo Kalong. Iya Indo Kalong, Indo Kalong. Indo Kalong di, iya Indo Kalong ya. Mak bawa celae ro. Indo cening. Togerta bede magaret hatu pae.